Se wa Elon Musk ufatwa nk'umunyemari wa mbere ku isi yahishuye ko mu myaka 3 ishize we n'umukobwa we w'imyaka 35 Jada Bezwidenhout babyaranye umwana wa kabiri. Jana Bezwidenhout ni umukobwa wari umugore wa kabiri wa Elon Musk ariko batabyaranye kuko ubwo yashakaga uwo mugore yamumusanganye ariko atangira kumurera nk'umukobwa we. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru The Sun, Elon Musk w'imyaka 76 y'amavuko yavuze ko nyuma y'umwana wa mbere yabyaranye na Jana ariwe Elliot Blush mu 2017 hiyongereho umukobwa wa kabiri ariko ahamya ko bitari biteganyijwe. Aba bombi nyuma yo kubyara umwana wabo wa mbere bamaranye umwaka n'igice maze bahita batandukana. Elon Musk yavuze ko byose byatangiye nyuma yo gushakana na Bezwidenhout Haida ari we nyina wa Jana. Icyo gihe ashakana na nyina uwo mukobwa yari afite imyaka 4 gusa. Elon yamaranye na Haida imyaka 18 nyuma ahita yikundanira n'uwo mwana w'umugore bari bamaze gutandukana. Uyu mugabo avuga ko ubwo abana be bamenyaga amakuru y'uko yabyaranye n'umwana w'umugore we batabyakiriye neza. Amakuru avuga ko umunyemari Elon Musk akimara kumenya iyi nkuru yaguye mu kantu yita se ikiremwa giteye ubwoba. Amakuru Mashya TV, kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.